Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tartibna jurusatunna wada'na ma amamakunna fil adraj. Fa illam tajibnaha fada'nahu 'alal makatib murattaban. Mada darsukunnal ana? Darsuna al-ana al-muthala'ah. Mada? Al-muthala'ah. Baik. Nahnu Nahnul ana fit tarikhil hadi ashar min Rajab sanata alfin wa arba'imiatin wa talatin wa arba'ina hijriyah al-muwafiq bit tarikhil thani ashar min Fabrair sanata alfaini wa thnataini wa ishrina miladiyah. Alaysa kadhalik? Man mudarrisatukunnal haqiqiyah fi hadhil maddah wa man mudarrisukunnal haqiqi fi hadhil hissah. Naam, al-an ismahna li an ahulla mahallahuma bitadrisi hadhil maddah fi hadhil hissah. Qabla an ashraha lakunna darsan jadidan uridu an ubayina syai'an. Kana waladun saghirun ismuhu Abdullah yadhabu dhata yawmin ila hadiqati baitihi fiha syajaratun aliyatun wa 'alaiha 'ushun wa fihi asafiru saghiratun tushashshiku. Walamma sami'a siyahal asafir arada an ya'khudha wahidan minha fasa'ada fi sullamin liya'khudhahu. Famawdu'una al-yawm Abdullah wal usfur al-awwal. Madza? Abdullah wal usfur al-awwal. Qabla an nadkhula ila mawdu'ina sa'ashrah lakunna kalimat jadidah. Al-kalimatul ula isma'na jaidan. At-tanazzu. At-tanazzu. Qulna jama'atan. At-tanazzu
ila syati'il bahri wa ila hadiqati lampada inda utlati. Fahimtunna? Fahimtunna? Nah. Uridu tanazzuha ila hadiqati lampada ila bahri lambu masalan indal utlati. Maza? Naam, al-ukhra? Naam, fil Arabiyyah naqulu an-nuzhatu. Madza? An-nuzhatu. Al-kalimatu tsaniyah. Isma'na jaydan. Ushun. 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 Qulna sawiyan. Ushun. 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 Man ta'rif makna hadhil kalimah? Baik, untuk huna. Hada ushun wal usfuru yaskunu fihi. Fahimtunna? Fahimna. Idan ushun maknahu baitul usfuri. Mada? Baitul usfuri. Al-kalimatu tsalitsah. Asafiru. Asafiru. Qalibna ba'di. Asafiru. 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 Man ta'rif maknaha? Nah, hada usfurun wa jam'uhu asafiru. Fahimtunna? Fahimna. Idan ma'nal usfuri jam'un usfurin. Mada? Usfuri. Jam'un usfurin. Jam'un usfuri. Baik. Al-kalimatu rabi'ah. Tusyakshiku. 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 Qulna ma aqulu. Tusyakshiku. 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 Man
Baik kan? Baik, adauha fi jumlah mufidah. Tusyakshiqul asafiru ala syajarati. Cit 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 cit. Fahim tengah? Fahimna. Idan maknaha tusawwitu. Mana? Tusawwitu. Baik. Al-kalimatul ukhra. Raqqa. 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 Qulna jama'atan. Raqqa. 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 Man ta'rif ma'na hadhil kalimah? Adauha fi jumlah mufidah. Idza abadna Allaha raqqallahu li anfusina fi jami'i umurina. Fahim tunna? Fahimna. Ma makna? Mada? Al-jumlah al-ukhra. Raqqat ummi akhi saghir. Nah, mada? Nah, fil arabiyah naqulu rahima. Mada? Rahima. Al-kalimatul ukhra. Surahun. 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 Qulna ma aqulu. Surahun. 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 Man ta'rif ma'naha? Naam. Idan ma'naha siyahun. Mada? Siyahun. Al-kalimatul ukhra. Firaqun. 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 Qulna jama'atan. Firaqun. 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 Man ta'rif ma'na hadhil kalimah? Masa? Ijabatuki lam takun musibah. Al-ukhra adauha fi jumlah mufidah. Lamma dhahaba abi ila New York wa bakaitu li hadzal firaqi. Naam, maza? Naam, fil arabiyah naqulu fisalun. Ma
Al-kalimatul ukhra. Yuqabbilu. 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 Qulna ma aqulu. Yuqabbilu. 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 Man ta'rif ma'naha? Man ta'rif ma'naha? Adauha fi jumlah mufidah. Lamma adhabu ilal madrasati yuqabbilu ummi ra'si. Maza? Naam, fil Arabiyah naqulu yashummu. Mada? Yashummu. Al-kalimatul ukhra. Yatalawwa. 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 Qulna ma aqulu. Yatalawwa. 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 Man ta'rif ma'na hadhil kalimah? Adauha fi jumlah mufidah. Yatalawwal usfuru li iradatil itlaq min yaday abadillah. Nah, al-ijabatul ukhra. U'idul jumlah. Yatalawwal usfuru li iradatil itlaq min yaday abadillahi. Maza? Na'am, fil Arabiyah naqulu yattarib. Mada? Yattaribu. Al-kalimatul ukhra. Al-alamu. 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 Qallibna ba'di. Al-alamu. 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 Hadihil jihah. Al-alamu. 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 Jama'atan. Al-alamu. Al-alamu. Man ta'rif ma'na hadhil kalimah? Adauha fi jumlah mufidah. Daraba Sulaimanu akhahu wa sya'ura bil alami. Naam, madha? Irfa'i sawtaki. Naam. Al-marad.
kalimatul ukhra. Mughithun. 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 Qulna ma aqulu. Mughithun. 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 Man ta'rif makna hadhil kalimah? Adauha fi jumlah mufidah. Lamma ja'atil musibah fi baiti abdillahi ata sahibuhu kamughithin lahu. Nah, ijabatuki lam takun musibah. Nah, al-ukhra U'idul jumlah. Lamma ja'atil musibah fi baiti abdillahi ata sahibuhu kamughithin lahu. Naam, ماذا؟ في العربية نقول مساعد. ماذا؟ Musa'idun. Kama kunna hadhil kalimat wal an sa'ashrah lakunna an hadzal mawdu'. Kana Abdullahi yatamasya fi hadiqati baiti fiha syajaratun 'aliyatun wa 'alaiha 'ushun wa fihi asafiru saghiratun tushakshiku. Walamma sami'a siyahal 'asafiri arada an ya'khudha wahidan minha wa akhadha sullaman wa sa'ada 'ala asy-syajarati wa madda yadahu ila al-'ushi wa akhadha wahidan minha fasahatil 'asafirul ukhra khawfan syadidan walakinna 'abdullah ma raqqa qalbahu lihaliha bal akhadha minha wahidan wa nazala ma'al usfuri fasahatil asafiril ukhra husnan syadidan ala diya'i ahadi a'dha'iha
bal sara abdullahi yal'abu bihi wala yuqasihi minal alami wal huzni wal usfuru yatalawwa wa yattaribu wa yasihu li iradatil itlaq. Al-an akhrijna kutubakunna al-qira'ah ar-rasyidah waftahna as-safhah at-thalithah wal khamsina. Fatahtunna sa'aqra lakunna al-maqalah. Abdullahi wal usfuru al-awwal. Kharaja Abdullahi yawman litanazzuhi fi hadiqati baitihi fara'a ushan ala ra'si syajaratin 'aliyatin wa fihi asafiru saghiratun tushakhshiqu. Walamma sami'a sawtaha arada an ya'kula wahidan minha fasa'ida fi sulamin 'ala asy-syajarati hatta wasala ila al-'ushi wa madda yadahu ilaiha fasahatil asafiru khawfan wa faza'an walakinna qalbahu ma raqqa lihaliha bal akhadha minha wahidan wa nazala bihi wa huwa yasma'u surahal asafiril ukhra ka'annaha tabki ala firaqihi wa akhadha yuqabbiluhu wa yal'abu bihi wa lam ya'lam ma yuqasihi minal alami wal huzn ala firaqi ahli bal sara musri'an wal usfuru baina yadayhi yasihu wa yatalawwa wa yadribu bi janahaihi wa la mughitha yughithu. Al-an urid wahidah minkunna an taqra'a hadhihi al-maqalah wal ukhrayat yasma'na jayyidan. Anti ya ukhti iqra'i. It's definitely teaching within this. Lihat ini. Al-an anti ya ukhti istamiri.
Nanti ya, Iqra. Yaktiki. Al-an anti istamiri. Wa nazalat. Nasma. Suraha. Walam ya'lam wal husni ala firashi Belum telah reading. wa yaqribu Wayak halau. hayyi wala mu'ina. Nah, Al-an iqra'na kutubakunna min ghairi sautin ma'al fahmi wal bahti an kalimah aw jumlah la tafhamna makna. Iqra'na. Jadi kita garis sakit. Juga ini tidak sopan-sopan. Ini kita sengok. Itu. Ini buku saja.
القراءة من تسأل عن معنى الكلمة لا تفهمها نعم يا أختي تفضلي فزعا معناها حزنا فهمتنا؟ الأخرى Karena ada seperti ada bu. Ada nama. طيب تفضلي بجناحين نعم فهمتي؟ الأخرى طيب من تسأل عن جملة لا تفهمها نعم تفضلي قلبه ما رقى لحالها ولكن قلبه ما رقى لحالها قلب عبد الله لا رحم لحال العصفور الذي أخذه فهمتي يا أختي؟ الأخرى نعم تفضلي ولا مغيث يغيثه ولا مساعد يساعده فهمتي؟ الأخرى طيب والحزن على فراق أهله أخذ عبد الله العصفور ثم العصفور نزل مع عبد الله ويوصل فراقا هذا ويوصل مع أسرته نعم إذن شعر بالحزن على فراق من أهله فهمتي؟ طيب الآن أقفلنا كتبكن واهتمنا على السبورة سأقرأ ما عليها التنزه النزهة عش بيت العصفور عصافير جمع عصفور تشقشق تصوب
adab man du'iya ismaha faltarfa' yadaha min ghairi sautin. Syifa Radafadul, Putri Raisa, Humaira Akrimah, Saidah Rabia, Suci Rismayana, Putri Khaira Latifah, Taskia Humaira, Niza Zahrina, Nurus Syifa, Zawata Afnan Mawardi, Qurratun Aini, Faiha Nurul Aufa, Naila Askia, Neizila Oktaria Putri, Aini Sofia, Jumita, Najwa Syakira, Talita Nabila, Mona Khairan, Didi Nurfiana, Najma Munira, Munatul Aska, Masyitah Arani, Aisyah Zayana Afdi, Nurul Ifah, Ananda Putri Arifah, Amiratul Kharisa, Nadifa Naura, Nazla Yulias Fitria, Naifazul Nisa, Syahrah Maghfirah, Naila Fakhira, Haniwika, Dara Suci Nur Bahri, Sahara, Mutia Nazira, Azira Imran, Nafisa Halila, Intahaituna minal kitabah ya ayatul hadil mizan. Istamirna. Siyahun duna nukuk.
Baik, al-an iqra'na kutubakunna wa kurasatikunna ma'al fahmi ghairi sawtin isti'dadan li ijabatil as'ilah. Tafadhalna. In English. Okay. Okay. Al-an aqfilna kurasatikunna dunal kutub. Nanti iqra'i. Irfa'i sawtaki. Yauman litanazzuli
Bisulan Wamadda yadahu ilaiha Maraqqa bihaliha Wahuwa yasma'u Basara Wala mughita Mughita Waktu di kelas, waktu mengajar di kelas. Baik. Akhirna kutubatunna. Mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah. Akhirna kutubatunna. Ila aina kharaja Abdullahi yauman famada ra'a. Nanti ya uti. Siti. Ada ini. Kaifa Abdullahi ya'khudul usfura? Anti ya ukhti, tafadhali. Ya'khudul usfura bisulamin. Amama syajarat. Nah, ahsanti. Nah, yang mau jawab juga Nah, nih. ini. Ada hadiah nih, saya mau jawab. Kaifa sya'nul asafiru lamma madda Abdullahi yadahu ilaiha. Anti ya ukhti, ajibi. Naam, khaufan syadidan. Sih anti. Bukti. Maza fa'ala Abdullahi nahwal usfuri alladhi akhadahu. Nanti ya ukhti ajibi. U'idu soal. Kaifa sya'nul usfur alladhi
akhadha Abdullahi. Maza? Ijabatuki lam takun musiban. Man ukhra? Naam, tafadhali. Maza? Tushashiku? Ijabatuki lam takun musiban. Al-ukhra man satujib? Baik. Mada fa'ala Abdullahi nahwal usfuri alladhi akhadahu. Nanti Bibi nah akhadahu. Sabaki napa akhadahu. Baik. Kaifa sya'nu dzalikal usfur? Nanti ya Ukti, Najibi. Al-ijabah yasihu wa yatalawwa wa yadribu bi janahaihi wala mughitha yughir. Nanti ya Ukti Aidi al-ijabah. Wala mughitha. Ahsanti. Ma makna usyun? Matari maknanya? Nanti. Mana? Baitul usfuri ahsanti dha'ifi jumlah mufidah. Sakanal usfuru sampi usyin. Sampi ma makna asafir? Nah, nanti ya Cibi. Jamon asafir jamon. Nah, ijabatuki lam takun musibah. Al-ukhra? Nah, nanti jam'un usfuri dha'ifi jumlah mufidah. Sama ya, ahsanti. Tadi
at-tanazzul. Nah, nanti Bibi. Maza? Manahu? Ijabatuki lafadzul. Al-ukhra? Nah, nanti an-nuzhatu. At-tanazuhu makna ijabatuki lam takun musiman. Nah, Maza? Naam, at-tanazuhu maknahu an-nuzhatu. Ahsan. Ma ma'nal alami? Anti ya ukhti, tafadhali. Al-maridu? Ijabatuki lam takun musiban. Nah, al-maradu. Ahsanti. Kafakunna hadhil as'ilah limuraja'atil mawdu' alladhi darasnahu. Hadha ma ta'allamnahu al-yawm wa uhittukunna ala dawami muhafadhati ihtiramil makhluqi fi hadhihi dunya imma lil insan aw lil hayawan wa ma ashbaha dhalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.